Sume amamedi le bokae so amamedi le probong le halofo fela ya go oreng ya bobedi mo le goreng thulaganyo e ya Good Hope ya go fela gone. We are media, we inform, we educate, we entertain, and without the proper resources, especially financial resources, we can't meet these goals. Bobegakgang jwa selegae mo porofenseng ya Bokone Bophirima jware bo nesetsa pula tshegetso ya puso mo go tsweletseng pele maitlhomo le maikarabelo a jone mo baaging ka kakaretso. Ba re le ha go santse go tlhaela mme hela lemme ga le bolae. Se upologile ka nako ya ketelo ya motlatsa tona mo kantorong ya moporesidente e leng kemonokeng mo porofenseng e. Ha o bona mabatho FM e eme jana in a state of the art. It's because of government through MDDA. Hana station se simolla ka 2014, the first equipment ile yona e bile yona tshegetso ya MDDA go tswa mo pusong. Eni le ya bobedi ba dira fela jalo go netefatsa gore le rona re le community media re kgona go matcha le di commercials, re kgona go matcha le di public media. Ha re ya ditirong output ya rona it must be clean and then intle man re itumetse ne re itumela tshegetso thata fela a ba tswele pele go dira fela jalo. To MDDA, thank you for being transparent. We have to apply and we have to qualify. So that tells you that it's not just something that is done. People need to qualify for it. And I think to the MDDA and to the state, just the initiative, this is what they want to give to community radio stations as a sector in the state and helping the community as well. In helping us help our people and helping us render our services, helping our people have a place to use their gifts, their talents, and their skill, and also helping the community to also have a place where they can get quality services. Motlatsa tona o ne a patilwe ke batlhankedi ba lehapa la tsamaiso ya tshedimosetso le ditlhaeletsano tsa puso GCIS ba Brand SA ga mmogo le ba setheo sa tlhabololo ya pharologano ya bobegakgang MDDA. Ba MDDA ba re ba tsepamisitse kemonokeng ya bone thata mo bašweng ba metsemagae go ralala naga. Re le MDDA re tshehetsa ditshebeletso tsa masedinyana motseng mme se re se shebang haholoholo ke tseo di leng metseng le metsaneng ho akaretsa Afrika Borwa ka bophara ho tloa mona Bokone Bophirima ho leba kwana KZN le mabatoweng a mang ka hare ho naha. Mme mo re nang le tsebo kapa boiphihlelo ba ho fana ka boikwetliso ba tsebo ya mosebetsi le teng re metseng le metsaneng ka ho ke se nka se buang ke sa hore batjha haholoholo ba metseng ya mahaeng ba leke ho sebedisa ba tlameha ho sebedisa tsona di-technology tsena tsa internet ho fuputsa hore na menyetla ba ka e fumana kae. Go ya ka setheo se go botlhokwa thata ha o le wa bobegakgang go netefatsa tiriso ya puo ya leleme leo le anyileng. Re na le tshebedisano mmoho eo re ile ra ba le yona le bane ba Google mo re ne re thusa ka ho fitisa tsebo ho batjha hore ba tsebe ho sebedisa masedinyana haholoholo technology ena. Re bile re ba kgothatsa hore ba sebedise le dipuo tsa ka lapeng. Ha ile hore puo ya lapeng ke Setswana, o sebedise Setswana ho ngola le ho phatlalatsa ditaba le ho hasa ditaba. Ke nnete sekgowa re a se bua le sona, empa fela se re se kgothatsang ke molemo wa ho ntshetsa pele dipuo tsa rona re le baahi ba naha ena Afrika Borwa. Go buditse potso ka kwa WhatsApp le ka kwa Facebook Mahikeng FM 96.7 gore botaki ke talente ya rona mo mahi. Pejana motlatsa tona o ne a kopana le maloko a khuduthamaga ya porofense ba eteletse pele ke tona kgolo Kagiso Mokgosi go ba rotloetsa go ema nokeng bobegakgang jwa selegae ka matlole le ditlabakelo tse dingwe. Our discussion centered around the need for MDDA to continue consistent with its mandate to capitalize small and commercial media. And there was a particular focus in the Northwest Province, and I reminded the provincial executive that not so long ago we had a workshop with MDDA, with community media,
which was aimed at sensitizing community media about requirements for funding. And we have since sought information from MDDA about the number of community media projects that have been funded. And they were able to give a sense of where they are with the Northwest and which projects they are potentially going to fund, because they have yet to formally communicate with those who have been successful applicants. Mokgosi o tsibogile ka gore ene ke pina e a e opelang letsatsi le letsatsi a ba a tlhaba mokgosi gore a bobegakgang jwa selegae bo tseelwe tlhogong. You'll recall sometime last year, I addressed a press conference and I said, I'm a proponent, a supporter of local media, that it must be supported. And in ESCO, I emphasized that departments must report on progress in as far as how are they supporting our local media. And interacting with the local house media, they were saying that so far we are happy, whether they are print or whether they are digital. Then they said, but not enough, and I agree. I'm told today it should be around 30%, and we are far from that. And we are saying we are going to up the game. Morolong, yo ka gale a buang a sa kgale matheganong ka go godisa bobegakgang jwa selegae o ile a itlhaganela ko go nngwe ya dialemowa mo sedikeng se ngaka Modiri e le go lekola tswelelopele le tsamaiso koo. And that is why community media outlets jaaka Mabatu FM le tse dingwe tse di mo province re ka di umaka ka maina tse leng gore di bone tshegetso mo malobeng go tswa ko MDDA e leng gore a ne establishwa ka 2002 e establishitswe go thusa community and small commercial media. Tiro kgolo ya teng ke go diversifya the ownership patterns tsa media mo South Africa, so that ska ra rentsa lentswe le o se fela re tse mantswe a farologaneng re kgone go absorba content e farologaneng from different media outlets. Go ya ka MDDA go ema nokeng bobegakgang jwa selegae ka matlole jaanong e setse e le tshwanelo ka molao, mme ga e tlhole e le go ba utlwela botlhoko. Tabeng ya 30% ke nnete hore community media e kgone ho tswela pele mme tsebe ho ikemela. Re hloka hore ho be teng tshehetso e tloang ho mmuso e bang e na le netefatso ha re ho ka nna ha etsahala hore le fumane tjhelete e kana ho tloa ho mmuso bakeng sa advertising. Re hloka hore ho ya ka melawana e beuweng jwalo ka ha ntate Morolong a bolela, re be le bopaki le netefatso ho tloha mmusong wa naha ka kakaretso wa mabatowa le mmuso wa metse le metsana ho ya ka naha ya Afrika Borwa ka ho naba. Go bonela bobegakgang jwa selegae e se tiro e potlana jaaka bontsi bo akanya, mme go na le kgakololo mo go bao ba santseng ba tshema kwa morago. So she's saying hosting this show has been a humbling experience. You never really know what battles people face on a daily basis, challenges that affect their livelihood, mental health, relationship. Community media is not an easy job, but it's a possible job to be done. O tlhoka commitment ya gago, o tlhoka nako, o tlhoka boinelo, o tlhoka community ya gago, o tlhoka badira mmogo le wena le dirisane mmogo, o tlhoka gona transparent. O tlhoka go bala go itse ditšhono tse di leng teng tsa puso go ka go thusa. O tlhoka nako le nako e yotlhe tlhaloganyo ya gago maikutlo a gago o a beye mo go se o se dirang. O tlile go atlega ga go bonolo mme go a kgonagala. A re tswelle pele to improve ourselves as community radio stations. Whenever people speak about community radio stations, it's a stepping stone. You know, I think gone are the days where community radio station is just a stepping stone. If we are going to compete in the commercial sector as well, because we need to monetize, we need to commercialize, we need to generate income. We cannot just be a stepping stone. And the only way we can do this is if we get our house in order, we have proper governance, we ensure that we have policies that are in place. You know, just be professional, be transparent, be accountable. Don't say
you are a stepping stone, that mindset will never allow us to grow and to be seen as relevant within the overall society. Tonakgolo ya porofense le motlatsa tona ba ne ba dumalana hela ka bongwe jwa pelo ba le mmogo gore ka dinako dingwe puso e dira go tlala seatla mme tlhaeletsano ya melaetsa go ya kwa setšhabeng e nne yone e keteng ya ngodiega ebile ga e goroge sentle gape ka nako. O santse o na le nna Philem Faber ta kgaogana ka ura ya bongwe ntetle ke gore ke re allow me to take care of you until the last hour. Ke mosadi yo montlentle yo botlhale yo tshegofetseng, magnificent and distinguished ke Makhosi.